bafowethu anisangixoxeli bafowethu naku kuthiwa indoda esiqhoko idedela amabhomu anisang update nje ngisathola lutho nje ukuthi kwenzakalani kodwa nje ngizwa kuthiwa kuyafiwa isimthathe umchunu yamjijela ngaphansi kwebhasi ngokukhulu ukusheshsha ngizwa kuthiwa nje ithi wena mkhotsi ithi wena Mahlala ithi mkhotsi ithi wena Mahlala ukhari isitshulu angazi ukuthi uMahlala kwasawacimba kanjani wayezofaka imali kanjani omunye ukuthi azoba uhulumeni engathi imthatha umchunu yamjijela phansi kwebhasi immediate effect uyabona ke manje imasizozwa ke immediate effect lo ufike indoda inunu yayigomela neSodoma yafike ishintsha lento yaqhamuka ngegiye elibi yabo isaqale kahle bayiqala kanjalo kodwa ngisazolandela ngoba angibanga nalo ithuba engenza kwethu bengishilo ngathi ngine game nje ye game yami engiyoyidlala yaleli ibhola elincane igalofu kodwa nje bafowethu ngiyezwa ngazizwa indaba kuthiwa hey konakele thema ngiqeda kwathiwa hey nomndayi konakele kumoshakele indoda yesiqhoko idedela amabhomu lokho wazalwa ungathi yazalwa leRussia iyabhumuza nje ithi boom ikhuluma iqedi futhi la ndoda yesiqhoko hey uyabona ke ngathi izobamnyisa ngoba bake bayikhipha inyumbazana indoda ngoba manje ibisihambela nje isihambela nje yodwa isihamba njengomuntu kazana sebeyigabhile ayina bodyguard ayina lutho isiyona nje uyena umuntu othema iphuma la kwe-ANC waphuma nje enqune nje uyabona ke manje ungathi uzoba bomba uphethe amabhomba yabona amabhomba ekuthiwa amabhomba uphethe amabhomba indoda esiqhoko iphethe amabhomba uyabona ke manje indoda esiqhoko uzoba Gomola uzoba Sodoma ke manje I think why is prepare ukuthi yabona njengoba ethi zigomela neSodoma yena uzogomola futhi uzosodoma hayi ngisazoke ngilalele kahle ke mangithola ithuba ke nganza kwethu ukuthi uqhubeka kanjani ngoba usuku loqala like lube ninganyana kodwa phela isazi imibuzo esazomqonda ngqo yena sazoke sizwe ukuthi izophela kanjani ngoba uno 3 days naye ngithi soke sizwe ke ndoda esiqhoko ukuthi kwenze njani engathi ngakhona ozokubuza ukuthi sasikwenzeni kodwa ndoda esiqhoko uthi Gomola neSodoma uthi zinunu sasenzeni ndoda esiqhoko awusasendeli no WhatsApp nje mfowethu hayi kulungile bafowethu ning update nani ngoba nami ngiyani update njalo hayi nina